Yamira talifusa ni omasio ba Keriso Yesu. Faluka itazui ba bangosisio berehuo la lagera era ba huho ba miku ba zifele efa ba wasiwalu duang hana dola rua ba miku da ege iterte deda wa dede ba deda Indonesia ya ia hut kemerdekaan ba de berde wa ya mifefu Yahobu Salam merdeka. Bamigu felefa pa siwalu basito balituho ya ia da follow Yesu si druhu bade berda da tabaso dar mailo balangi moroi bazura duria somusodede ni sura Luka faza feledrua ngabua fabula siwa irugi ngabua si telu ngaful si 50 imane tarmalilo balangi babolohe alite bagulidane sodrao ba omasido sibai na no muhola ia enae basoni bayaga kegudania ba le ahono de deku ibee irege no avai hade miwai babolohe fa atule bagulidane sodrao tenga da wa ekhmi babolohe fa udusa moitrao yotarai da asa bafaudu zida 5 si hasabwa omo faudu zida 3 bazida 2 faudu zida 2 bazida 3 faudu nama khenono bafaudu nono khenama ba ina khenono alave ba ono alave khenina inania khenumene ba umene kheninania matuania dregeda daromalilo balangi ena tola aboto badededa mangaraha badededa nesi daromalilo balangi adre bamoguna wa taila iterte deda wa turia somusodede ni sura Luka adre bahegoi halewa zinenge batetadresaiga ia ke Deofilo samesa doto so la khemi ba sisakhibevu ba ohitadede ba isura dureso musodede adre ti sura mangabuli hadezi no irai alua baginete Yesu ba yeda ena arroba faduhu dede Deofilo adre va sidruhu duria sino irongo adre sanadre sakhe Yesu sino mate ba sino mauso moroi bangezi mate babangeheli babangorifi esikulidana tola tabaso dan tola taila dan tabaso Luka Sara ayat 3 na ba ohita de ena sidruhu le farei Deofilo adre baba mati hena faluha ngavale vanadraike hena faluha ngavale va makau esidure somusodede adre ni sura Luka bayaya da ifaduhu vanomo Yesu bagulidane babangorifi niha fefu soi fefu ngasi batramor bada fefu ni vovoi adre bermeda buah de tures musodede ba i adre bazopaso baboi faroi iramai na iratalifu fefu tureso musodede ni sura Luka adre ba te sura ia moguna taila ya araha bang drefi si walunga fulu ya apa atau tera ba me ba drefi da egoi ena aboto ba dededa va itugu abaha pau dede niha Yahudi na bagina te waulo no te goi sa niha Yahudi niha Keriso sionarai niha Yahudi ira babagina te drefisiwal nga fluadre no sosa egang etula va haniha niha Yahudi sitobali solo Yesu ba nigohi bahkan laifatalifuse bahkan labun gang itula ni haler tasodrenia ba agama melot
Adra bergang itulah ya mira ama ina telefuse. Dania va niha Yahudi solo Yesu. Ba ira keluargara. Ba la ifa ira telefuse. La uduni ira. Ber me nosogang itula. Va dozi niha Yahudi. Si mei ba ania keriso. La ifa nia keriso. Ba ni uduni. Da zalua. Adra dania va so. Yomo ba nomo ba. Sifa udu. Ama ba uduni nononia. Ono uduni nama. Ba mazui ina ke nononia. Ba ma ono ke nina. Ba si manegi na iofeta ke nina ke numenenia atau umene ke ninania matuania. Da ber da. Nah. Alua va balisa. Alua va titisa fa udusa. Yomo ba vongapat. Da zalua. Sino amay dola ang makhaita mala tarbelakang moroy ba zurad. Iaday data osisi hadia no sinia berme abua daromalidae bamukuna tak bahaba dededa si fatolosa gehani amoni. Natabaso ayati faulasiwa irukili baso nesi bada ya da va vede Yesu va bada mu ia volohe alit bagulidane ba imanena afunia no humola kaliter hadia gelu hada iramai na telefuse mokuna wa boto bada da zile le so telu geluahan al tete ia alit ba mazui fadru. Ba morba bahasa Yunani tola do bua geluahania alita bama fadru. Hade ya da alita tola da geluahania ya da baba me efehi adede semangat. Jadi semangat yang berapi-api. Da gama kaitannya ba khada ba Indonesia semangat ba asese simbolnya da alita. Tola koi na tabaso bazura halau zinenge banogi sabwa famonga galite adre ehania moni dumadumania me sodanya dalinga vadru dalinga galite yulalite muiba khadra bah gadrani fahal ehani amoni adre dagelo asifufana elo asidua alite adre te oguna ia ya da na te falua va mohovni ma baba sunesa ia pemurnian. Ulazimane namin na oroma lahenia ba la tunu ba galita. Pemurnian. Jadi naso ni duna so makita hevisa alua ba mohoni alua pemurnian di sabu-sabu ada ia ba simbol da seselo kuna da alita. Ba sitelu alita adregoi asese la ukuna ia tadra ma simbol wang huku ber ikozi. Badai asese te ukuna ia tengaha hukuma ba malwa hukuma ba gulidana ba alita goi no goi simbol ia nahia va nibo sigana fangu huku ya ia narako alita. Da geluahan na secara harfiah. Ia da tau sisi hadia geluahan na iwa babolohe alit bagulidan sodrao. Ba omasido sibai na nomuhola ia ena. Iramaina ira talif sefefu moguna taila geluahada ya fama tafakhaime genodania ba zalua me ina tete sura zuradre ba teramo roi bada ya da hadia gohite de lobalangi bakulidan fehede volohe alite bada ba abele bada te olohe sigiluane da fanghuku na miauga te ta osisi ba volohe alite ba afu-afunya muhola ba inene dania zo makhaita ba mayaga idana
baptis famayago. Hadia geluah da ira ama ina ira tali fusafefu mo amahaita dae bahalewe fa Mesia. Mesias ni falua Yesu. Alua banguhuku. Moi ia babolohe fanguhuku. Bahaniani huku. Ya ia samesa zanauge fanguhuku adre. Adre dan ya ifakai ia bava mayaga mabaptisan. Dan natafahela bazura Matayo ofazafulu baptisan da ma famayaga da ya ia da fa amatenia barufa. Ya ia samesa. Omasi Yesu na muhola galitedre bafakai dai bayat tisilma bulu ezini wagunomeke famayaga idane fakai bava amatenia me la forefa ya bahili kolokata. Daege luaha si fufuna na iwaba dae babolohe alite bagulidane sodra. Fakai babanguhuku. Bere me fakai ia bahalewe fa omasilo balangi me ifatenge dania Mesia babangeheli babangurifi esikulidane. Si dua na iokuna gibehede babolohe alite meitrao mo eluaha gaidae ya ia da babangu huku niha. Hadia ia ni huku ya ia da niha sile mamati. Da dania ta ilaga makaitada dania na tafaiki ayati si 15 sara 15 rua foma si 15 telu me oi dania faudu. Bahadia za lua bere me so zolo ke Yesu ba sozile molo ke Yesu soza mati ba sozile mamati. Bahaniazi gena yohe bolo he alite ba dezi gena fanguku ya ia da sile mamati. Na adre ayati sili 15 sara adre ba fakai ia ya ayati si 50 fablasiwa 15 sara fakai mana dae mo makaita ia ba halewe fa amate Yesu ba refa bahili kolokata. Yami irama ina iratalifu sefefu teramo ribada na tafaiki bayati 15 sara zuinasa bahaiwa Yesu tenga si mo ibabolo mi baidanya solo fangatule rao tenga hadiai babolohe faudusa da niwania na hada ave hede da romalini rorongoda tatu tamane ai le atule dale na tabaso ba huho Yesu bahili ba iwa ya hobu zangatule niha bahana dania ba iwa ba Luka feledware ba heke na idanya tafahela ba matai ofulu wa bada moi ia tenga bolohe faatule hadei iwa bada ba bolohe faudusa. Ira ama ina ira talifu sefefu sidruhunia faatule bada eba mo amakhaita ia babangai angetula. Hadia kangetula da hadia babolo Yesu irege faro ye khadalifusania irege le atule ye khadalifusania bama ono le atule ye khnamania dan seterusnya. Hadia ihal kangetula bolo Yesu bamalu badai harus tafahami behede faatule. Si dua tatu sile molo le o Yesu berdalifuse bahadia lua-lua le faluha vangorifi. Le faluha ya damai sejahtera. Harus badai tafahami giluaha na iwa badai tenga babolohe faatule babolohe faudusa moitrao. Ni hasile molo Yesu banosi faudu kelovalang. Solo ke Yesu bala udusi ia ira talifusenia sile omasi molo Yesu. Da va iwa da romalidai. Nah,
teramor ibada muguna taila babadede ni Hayahudi ni denara Mesia adre Mesia sitohare ya da razo solohe simoi fasuba sange hetaya ira barrebava soibo na me bagina te Yesu barrebava kekaisaran Romawi ena hetaya ira bada daeva atule zisoba gera era ni Yahudi damai dalam arti lepas dari penjajahan bangsa Romawi. Bahiza ohita de Yesu tenga hadrege bangi hetaniha moroi barrebava soibo. Moi ia babangi heta niha bahore bahukuma hore. Badaeya ni fotoi merdeka. Daeya ni fotoi damai. Shalom ni ohe Yesu. Jadi tenga moi ia babolohe faatule simane si sobagera era ni Yahudi, tapi moi ia teramor ibada babolohe faatule ya ia faaurisile aitu fangefa fangeheli ni falua Yesu memate ya barefa ba memauso ya moroi bangaizi mate. Nah, bagotalua dae te kau nini hababofili hadia Yesu solo he faatule sidruhu bama tenga simane faatule ni denara ya ia Mesia sangeheta morobarepava soibo bana ihala gangetula niha tobali ituyu khenia vangorifiadre i o Yesu ituyu khenia shalom babada va alua dania va udusa hade me la uduni ira talifuse sile omasi moi baba nedra fangorifiat. Me atoni Yahudi meloda tobali solo Yesu yo naraimane bagi netedra ni faha ta ila ba halauzinenge atozi zamalaline raira ba adrege dania meno sogang etula sai la efa ivara la efa talifusera la tenawa ba natola la hori badana ania zolo Yesu adre dania alua batitisa adre alua va udusa babonga pate baheba batalifuseta da ya ira ama ina ira talifuse fefu adre na tabaso vehede Yesu ba Luka fazafeledua ngabwa 15 sara irugi 15 ba matola tafahela ia bazura matai o fazafulu telunga fula efa irugi 35 na melabaso dae ira solo Yesu labaso ni akeriso hadeza lua tobali fangabelera hewa ai ira talifusera hewa ai larui bebe va talifuser ta la dunia ira talifusera bahiza tobali fangabelera berme asala lefari ira ke Yesu hana na i uduni ia hana na itabike ia ngavalo tabi-tabi bakulidan da ege luaha da romalidai. Jadi ira maina ira talifusefefu na tarahuge gango sisilania moroi ba perhu adre baso efangavale nesinia sidruhunia jedena iwaya yeda sara va fe amu Yesu bakulidane mo ia babanguhuku berhor bahiza i ya samesa zana ge huku adre ya ia va mayaga idane zino amedola famo eluaha te forefa mate te forefa bahili kologata dazi fofona daun ilada ba ayati 14:50 sidua faluha gaiwangu huku zile mamati adre moguna babangai angetula berme iwa badaromali faluha gaiwangu huku aniha zile manema sangorifiat. Basi telu
Menomo Yesu babolo fangefa ba fangorifi adre dozi solo ia moguna mangai angetula mo sabua dede mo sabua wa auri bai mo waha bai mo pagi dede bai itabi ke ngavalo hade ia ngavalo dabi bagulida nadre hewa ai faluha volohi ba hewa ai faluha va makau da nasi da romali dai ramaina ba faudu ke da ba duho ya da ba le faroi si ruhu follow ke Yesus si ruhu hewa ai oya ngavalo dabi sodeni furi ba adreber da ba da romali dai te kauni ita te kauni zamati o sabua de deu o sabale de deu ba volo Yesu adre si ruhu ba fakai da ba numero fa ya da bangai angetula halaga angetula volo Yesu ba bolo ya yare tola mana alua ya va afabali ya tola alua va afayu bangerangera foma bangabate badali fusa ya bazile omasi molo Yesu ba bazimane da halaga ngetula ia batipaga fefunga vale ba anga vale bebe sodeni furi tola taila ba behede so zinuna ya eso da romali meiwa aha iko ozimate avenia simate ya uga o edrau fede Yesu da eluania hani hazile omasi molo manera fangorifi ya aha mate ya bigo da aha iko ozimate avenia simate ba ya uga o edrau iramaina da nasi da romali ba ya dai hade zinangya ta irenusi kangerenua da moroba da romali mukuna iterta da bazi felevitu pawa ba tafalua gobasa obasa bangefa ma ni fotoi hut kemerdekaan no ai faita moroi barebaba soibe adra berda hade si dunia goite de na iterte da hut kemerdekaan te kau ni fefu no nobo banua ba vamo esi kemerdekaan adre ya da fao bahalewe domosa fao babang otomosi fauri fao babang otomosi soi boiso ba abubu furi boiso tafuli ita ta lulu baurida ni fater hena tenga soibe ba mazui dijajah oleh bangsa sendiri. Sekali merdeka tetap merdeka. Da zifufuna. Ba taira tafakai da ame kino dania ba berhuo wa dozi sino manedra fangefa boy sae lulu ba auriu ide ni furi ngavale tabi-tabi ba kulidani. Si dua bahiza tebai mubini va te sedra găizo ni furi. Te sedra zo tede sama kiko ba masama balia ita morba negara Kesatuan Republik Indonesia. Bada dozi samati te kauni na băi fau ba zama kiko. O zatule, o zituhu, o Yesu. Da gangerenwa da sidua. Basi telu, nomo Yesu babangefa bababangorifi. Adre berda meno efa ita keriso, babai sa etabe ita nikalo bagi vangosavuyu. Enau iso dane baba mati ke Yesu keriso, si fau ita babangotomosi soida ya ita soi Indonesia. Basi afuria, hewa oya zanabike, baba nerlalabe kolia de tobagulidane, ba masa mabali ya ita ke Yesu, tola mana? Tobali sama bali dari fusa, si fahubu. Ba mazu ngavalo hade ya zitola mama kiko famatida. Tola mana bagi netere ifabali ita
teknologi informatika. Tola mana ifabali ita ke Yesu berweke ni fotoi ke narkoba, alkoholisme, teroris, bamazui amuata fate baka batana ba. Hade manazi tola mamabali ya ita babolo ke Yesu, ia da ete kaoni ita na tahalagang itula va letalulu ba aurida bazama baliadre na ivete da ha Yesu, hanya Yesus. So behede so zinuna ba no ufili wo Yesu te bai uroi. Faudu dai goi ba duho peruhuo ba miku kheda bazimahad. Iramay na iratalifu sa fefu ba tera-tera ma enoni. Natafaana huhuo ba luhari miku ba muguna tafaana hadezi tobali famober ma pendahuluan khotbah. Muguna itertededa ya ia megino hut kemerdekaan Republik Indonesia. No ai faita barpa basoibe ada te kauni nonobo banua babasa radede ba malua tomosa. Ba muguna tatertede va oya goi tazaraini da ba penone keriso oya goi zo tedege famakiko oya zo tedege sopaage oya zo denifuri. Simane KKN, teroris, ekstremis, narkoba batanabania tola tazaraini da. Ba avenada niya moroi bada ba taolohesi penone keriso ba motohi esi berhuare. Ya ia simane zino muzaraini ba fausate sidua ango sisila. Tabotoki badera hade kilwa berme abua ba mo sinaha harfia tafahami tapi muguna tabotoki badera hade go itedede darumalidai. Daani sedrada moroba fausate sidua bagango sisila. Na tafatefa darumalidai. Hade zinangia tafatefa. Sara faudu na ba Indonesia itertededa kemerdekaan ba darumalida itertededa va Yesus samesa zino mangefaya ita. Yesus yang telah memerdekakan. Sino mangeheli ba sino mameheda fangorifi. Faohaudede ba kezoaya ita Yesus Kristo. Ada berda te kauni ita da zinanya ta botoki baded te kauni babang aurifage buah-buah nonohaka. Sino soroyo molobalangi. Baba zita paida moguna goi tazaraini ta botoki baded penone keriso wa oya goi zitola moloheya ita mga bulifuri. So goi zodroi so zanga bulifuri so zodri lalava mati ba so goi zo ba age ya ita balalava mati. Na tazaraini da hadia manu ia da mangilama penuan ya keriso ba faudu ba peruhuo te kaoni hale kang etula o Yesu. Ba si afuria ya da tafatefa va mahal morba darumalida hadia zinanga tafatefa ya zilele so dopua fosate sebua. Te kaoni ita fefu banga etula hani fatida, hani filida, hani oeda. Ya ia da ha Yesu. Basi dua, sino mangobini to bali samati, sino mange etula bolo Yesu, ba te kaoni boy avuvu. Boy angavuli furi. Hewa oya ngavale za mailungu, bahewa oya ngavale va makao si faluha balalava aure seromag. Da irama ina iratalifu se fefu zile duho vonga na tafaane huhuoda ba lomigu ba panuan ya keriso. Ba fefu da mo lua ia ba nitane badede da ia da sana irugika mozua da ni orifi. Fakai da megeno va hena so zamabali hena so ngavale ba makao berbabolo Yesu ba imane
hanihaza nau da ni orifi. Drigedada romay lobalangi, baya tobali ya hobu-hobu kheda fefu, ba maobai tra amaina talifusa ya hobu. Salam!